Bia Kamal kwase me bana rwach kajen yenen cha yen kwan warire wish ka juba ka lugan jen ngwani da barodien riudan kon ware lariek mishe ben chukona gujen oriek la kona bel look first by president la look Dr. Machar deta na ne gujen o che humiliation kanwer community kane deje gujen o kwa humiliate nen ware kanwer community humiliation mishanka ye jek palka ye nyot ka ye win mona do dien go tele ye lot chiaro don de luang kamoro ye rodun ko tele ye mat okay ela kir mayadit enwere chaka pal ka chaka changa jak ngai kone emandaran chala kir mayadit ka chalat ka kon look Dr. Machar biagu jenlo ami dong talwad yene diala kontin tin chunkel ke kum kir mayadit nere kone chunkel ke kir mayadit chan lanaten content worke kira exactly banaten content worke no written content kelke kira tin chalke psycho fan ne ti kene de worke ne damane ken gadwa ne ken ne ken gwale ne ken gwane ken man ken wa ne ken malene ken te kel ke kume bi kula te korien pan ko lukrano dong mishe wete malara ke kwidien dong de jojere doar momenteten la mwenu borode poch kor nenten content niam ko ngejen omure jaka very different ka jandoro mo ba jog mol rar la kenju doarien ke kujamo bika move together bika jal kel bika way and gwada kelmo aramate niamo garate niamo wudate niamo migi kana mo ram bumre duarien e changcho de kare maj bade ko mai ke jakel e changai kana no malatke a guardian ki randien mo area de ka rodien der shot maj ke jakel jenta dana gorke kirmi yadit keje neten konen gura chin wari chiken kir gur ko jen ya kwarma go na gur kana ko te kane titaniam jen kan wari te dong la jeno lo de jilong enemi chutinoni baje del gor lo sheremi ram ne ko na taniam ka kwara kon la politician ke siasi ne alo kanete mo to gikan ke en wo kan ke role model kaka ko ke role model shi kan go robi kan ke disappoint ba ka dil gor kan dwal ko nuare la dwal kan karami mo mangai ke dang chaje ngach ti ke yo ke ti ke kwak tingle le lan mi jiang mu tede bo shi kan bi disappoint la ja lar ke no money talk alo la roi ne yo reason mo chengle le mi jegla ladbo chengle le wera arbo winat bo ba go jeno jin ti ka lwanki ti ka bom e de jidil gor so na me am le ro de kan were community ano she can guri kir exactly but gur kan neten content kelke kirte lanware for example ke shadande kam yere doran ano mite ke dor mishimi jekche jalat kwana kaf don ci garan ci kan yere kan bat ke je gadien ja kwal ke te mi jema elat ka community ba gadien mo boroda bar goda dante tin ba ben goda dante tin mishi kum ben ke je tene di shi bene de kona shadu nyen chaje yar te mi la kan banalet kaka
mishina ben abrach kaka kene de totin ci gaden ci mijek ci jalat balaro chara mo chaja de kaf chaja de tup ko gat chenga me te kariem ka ji chenga meni chicken chara men jega dana chalra rama mone bikaram mo bikene potak a chang chami jega long mete ci jalat ka community kalara no dapone kelge ci ne ram dapone kelge ci ne de tup ki chaja de kaf first of all randu na mo chia char ka men jega dana chalat mishunyen kelge jamo so and that culture to kon were gentare kuma ka kirmi yadi dan tam yang te gan war mishin war betray january ga yar te gan nak ci chunke leke what they always do bika chonga jaram mo eko agadiene ko tere mo ka kel wal yernen war community ka jan modern time to continent jan do badana wona jega ka ja dor yar keje enetin kon tin change dien jajariet tugdwele ken ci chereken ke kwi dore na mo mugi kon luga lokame rey wich ke juba te gan wer ti dit tiken ke tetten kaneden kon tin jakatik dan ke o bala very difficult kaneden kon tin shot ke tetken rey luka man loka ka kwi first by President Dr. Machate. Kana ne ka dang baroten kona te kel kaja. Neme very serious. A humiliation kon lar ka kon nuare. Bukon dil ngaja gwan wona na. A misha design ke cha plan a kir ko be use. Ke mi yadi jaramadan en na kon. Jaramadan en jang ne kon ko baro dien nyir ke ba den lok. Jin gan wer mo yos ken wo dag dorun yare dorun ke agan more ke yan ke kwi ko bite ka power ka dwal ko dwal ke kaneten kona cha yen ke part of SPLA IO ke kanete mo to ke kirme yadit think first before you do Dr. Machar ken choose no ba we dor ke barobare ke juba ame chare le ke kir ko ba wuj ba yar ko no ba nuare ba kanak yene diara kon te kel ke kir kiten kwane kon te tin yan ka dag Machar kwa ke support ka kwan wori al ko ken re ke juba ke gonen ko ken manen man wori konan kwa ri ga togre nuar ma kwa je kwa support nuari ke liu nuari kan long mala tele nuar mi chamal chelo nuari gang kan rodian kan ite mo tin haka tele gan war mutere nuari ta mamade jalar no kuma kirma yadi de gwaye kan nuar konte kelge ko kan ite konen kure ga me ku kan le jek kwana la kep ko bomo no bow down to us ya da mal kun pin gongoro dun nyamda mi sharun bu gong nyamda and then tell ne option then bene ye din ke bene ye joy go joy ne tene bi akrof ji kam ge shimana kun dial agenda an lat ke kirmi yadit kan ji kwara no re konti kel kanya lugo me mala luk dak Machar yes ci konta lotena la tok ko mi changa bi mon ano nuere tariu den chaka kok ya joy ni ko gwa ber ni ke 2015 2016 kwa de dane wu dak Machar were ke juba kondi ateka ngej murong mutok ano reng Machar she nyoda no ba mal be jinu re yuka South Sudan ajala lademo me ci tuok janene men ku kon right tenen walle Dr. Machar me we ke juba as a reminding reng Machar we ke juba ko ba mal be jinu Air Force me be ke international community ko ngai kon dia la tele ku mo re karwada ku mo right kon terara kene de kon la gun mite mi jeng malat ke reason ran la ka lien ke je kene den kon la ka South Sudan ko ba be independent be je ke South Sudan be chon karwa dio je le na linga no South Sudan kan jalam ne kan ka kon long ka mi joje ke no that is lie
kumete Khartoum kana George kana kon George neme wa project dung America mi kana yale kanu ni de chalke South Sudanese ti shike chuch South Sudan chunkar wade kuma America chikana yale kana Israel keleno South Sudan ko kana la lo kana kana shanje humanitarian ka kam ko wedian ka jig independent because resource ni ken ko tiken ka liet ka tiken ka goli ka mundian ne kan mundian fertile tiga mun mugwa ka kam ka wich nyanta yang mon ko ikeja kan kon kor ku tera bana wich bana jakaf tayo kam kon ka kuyi mashal ka self determination ka kuyi wut ka mashal ka me Dr. Riek Machar man mi chamal chaje no ano bi South Sudan be independent be jek kwide yen kwala chole self determination ko bina bi ko chonkorodian wa South Sudan choy jek mi yen baka korodial dio je to ka je 1991 la kona ling 1991 nyen Dr. Machar ba kene wuri shalka Dr. John Garang yen the same jang same noir na me shiga ba mat ke 2002 bina ko ben ka referendum ke 2005 be John Garang ba ko le bili wona gwade met kenten 2002 me cha ku chanu chiwo chabo ni am kan dak ma chal ka ro kon mat kan udu chal ka me John Garang de mabior ko John Garang de mabior ya dia cha control militarily man kwak dial kon la be te la no ke wona kan ka jang tele mi je kan re ko la nuora ke wal lat ken no nuore kala majority mo re dejka ne de kon la de ni majority kan dial kan nuore ne de kon te lat te no ke SPLM ala de South Sudan ndi re de dial kan nuore chika ja me chi nuore te tin ko kala kwaro aka sorry kala de ni mo kwar ku kala la jang Dr. Macharo be gorno be kwerbe jejek ko gorja de na roi ko ke tame dan ne de kon de tene kanetal mishala communication teno mishala orders then order be ka kwere gude shalga me John Garang be order be to be your guardian manana special nuer la ja your guardian ma ci dor ci dem jektan ko ne dial ko ne control ne de kon use kan ka ngane ka nuere ku kan wala use ala deña kam toga town windi na ngaje no kon ki Uganda de kon je kon ne de nyos ke lon ka nosrena ala nosren Uganda ne shol ka sholi kan yos ko molong akwar Uganda la musabene kan la mercenaries nemo ke kan kon ko ru li lorba tika manyang kole ne ki ne de ko ken ke baganda ne so remember that ko mijra mangatin kon to ka Uganda ne de kon en chu kanetin kon tilanit char ka Uganda ne te kan nosren kan yos ko the same thing nere konen chuje tem right now ko South Sudan kanware kala majority mo kadich ke gad jan ko jang ku korodi reserve long ka take down de take ka igana goro take reng de to ka chigana goro de gad kende ga lure ko ku ganwar ku gale liu me gad de goro den chunglo de la kwar chaluk wuri shalka me John Garang anyok John Garang ajana gono berwani Wolf Sudan Reng Machar jani no badil gori Southern Sudan me chala Southern Sudan jenen meneno Reng Machar shuga shu Redian chuoch re kumaka uru michal kame Dr. John Garang mabior kene ne te kon la de nika ana chwaye jonya ne dang ro ko ken kwang chol e ke Dr. Lama Kol chirmi wutada so reality kedi chalen lat ko gwase dan mi chogo jojo gwan wala cha dag ma cha chaje yen chirmi ngai kona lugde ami cha plan ko jan kana goro so ran ba dakko chame gor ke che jala che jek so wade le sam goro ma gono to buj bataka democrat bala democratic country lo ene rande man nok lo de jadere je kwan ka dag ma charal gorno jen ono buj be taga ta je ga dan te jan wala ramadan le titi ka logna me e kir logo je eno te ga mal me de le ro de lare wi ke so Sudan
jen ko nuer ko targedo che chule no me chi to ka 99 wan choro binyo ko mun do jarote chu ko ne ke 2013 chungod ba kan dag ma char gujeno meter che gujeno gwana mal ka ti dial kon let kon ke dag ma char chungod ba ko be call and be ke international community be jeling jem kwali jogo jeno che to ka 2016 ne te ko ne char ma char bitre ka ngana ka nuore wozi ne cha kam ta bande ngai and then che tegane okay ni charen jech re kuma kaba tilan wore jalkel tela peace ambassador shirke izkel loli ne de gal koken. These are the main leader kan were bore which in me. So these are the people take connection where she can get stopped at the back. So amonika query to ataban to come first by president. Go jen of the albuga calm down. Then mi chare mo cha juj ke cha na gwa de dana within ka mi ro bar ka Congo. Mi cha jen ke de menang ani jaratin ba kwa ci ko da jigano tarin bi nak shop free me cha gu no cha block muji tuwo ko 2018 cha bata ni man yok kanta ban kana wo ka position da kane ko ken kana wo ka position ken cha jogu jene bi nyolo ka faj by president kana lok ko main goal kaje she position main goal ba transitional government ba jalat bunawe ka national election ba jalat again the main goal ka jene dane kwal no ko jeno ba were which ki juba ka je kuma men la international community diga je ga Africa Union European Union kan dia ne da woni ka troika ke mat wini to go tin charen mat ko buga mal buga ne gwi no right now kan all this organization ci la symbol lo chitel open non kan rawi ka so Sudan ka kuje mo wada kuma chake 2018 ana bala kwar o mi chalat international community no wure which mi ci kurche ko to ka countryside ko kan Nasser media ko kien kia panal a countryside you can take a city mi ci kurche ko to ko mo to ka maintain contin lan norway am shi aka project ka tan wal mi ci ko to ka min ka SPDF and then Chaiza PDF charge ku joj ci ke ci lo da jek January ku nyom naga ka helicopter ke gunship then ci ke ci ku decide nodi be daru char be yen duere ko ne chalat ka Nasser ya yorwinga wi dak ma char chagalat wi honorable Potkang chagalat wi ne ndi ala ko kenden ko ne te kel ke first by president rate gen ko kene kanware kana tandian ka gat malaga Nasser anyok no kon Canadian content kule testify kan war panken ten kon shenkel ke ken yadi ya mo ke yo jana kwa laro ne me a politically motivated court trial so ka jen luga me ka chaga manana charam charcha ka ga ka chianen ka ngai win mo na kelio o kin mi yadi che decide la to no nueri be ka humiliate en chela de la talk Gochin were one chicken too blind to see Malatke kir. Dagmachar Aramkel. Win werkel go within. Win were win with it. Kagan were contact juba till a quar, take quar deka kia quar montetere kajuba. She can learn were Mocorodian. Generation la dan yok mipit ke nyong michi domain and yamcha jack. La situation she forever. Ladia la read Carodian wood. Do broda hit belet ye kanem to ga me regedan jira me dan e chim jeglat bilo puni jin bilo apologize ni jin sorry ta under pressure ka ko ne bom so kan decide no ban war ba ga la jeke ba ka kwit chimen ngai kono to kon kene tiki media ne ti january cha yor tong me kala no riate kwa ka tega time musician ni January cha yor tong mi kala no riate kwa ka some politician telat ke tijak anu riate kwa ka akande kwa lo there she de ka pan mi chicken ka gu mina ka she more jinwar mo ka bi shonkel ka dor mina she more ti jinwar okay mi ka situation don't you there right thing and situation mo tell way out kaji
ti to chi de lep ko dong ti kel ka the best thing that you can do la bidi ti to chi belep be ko nyu da gwan o jin shungi kel kane ku ki chung kel kan warko mission ki chung ka dak ma char logring ma char e bigoro bijabat many population were manan naka many char ka kwide because these are the people in corner naka ordinary citizen continue support da ma char ko bala kwar especially myself chiwo bala kwar o rami mu mutake vision ko beting na ndial bejeri alaka ki ko tingnat ko value jala na chunga jakelo gurje brand gor ruanti lade malade ngu alengu yuran gor ko tin karim no if I can remind you take a job machala ni honorable Port Kang Shol Minister of Petroleum chakul wajantam moderated jen kadak machar yana jogo no do not trust politician ko la kai ke jok jen wer jogo ne kana sir no changde ga dundun mu gam le jena shwa ne cholten ko dundun mo baje politicide baje yar mishol yene gor jeno biya ne shol ko te mlat kene je mu gam de let ka community reason la de je wodi mlat kene hospital mlat kene road mlat kene school chwale ne minelat jelo do mona ba me ba do lat ko binarin bi joytin law birar bi yaktin jene jona jeno jaka tikon shune na mo hano ramete ke grade speech mala ngai kano ba mu gabelat la janyer ka la jallo ka jen mi nyer ke honorable Port Kang Shol ko jen enwet mutot ka le let go tidit re kuma ka jawra mi wala de jalala ni tok ko te ne de sha tok cha de goro ba jalat special ci dong non konte nyam ci go de tok de jalat anyok ne de ko la nyer gane ten konte ka spila yu woken na commandant let kana terami mom de mi jeg de jalat gero der community joguno bana woni amade ko jandana gorka community la no karami mo merwach kala no gwa ka bela let ka do dana gorka jegaja ne dial konde la lo yal ko kuma spila yu tele yu de kep kana changa kel changa tari shungni kan kel ka ko ngai kana wo agenda only way out ko bubot karaw katin jeg dial kon tin lalian tore dan kon were mere yike so dan baro da kapchong para kirm yadi de no shoja atel malatka which medena de ga changa je special ko la denya buga na changa je ka wa yene shwarwa national army Canadian contendong ngajo de na amen de terror shan yene kan gaji de la yene kan ka dor to ka wi dodien CSSP de ched do ga de target de ho target no nyenya ka wi dodien don nyenya ka je Uganda ke je Kenya ke je Rwanda ajende kan kula we bachune de kwal target ne ken wi mi dan na me chalele janan ka siyasa ken jalamja so look da kama char a political motivated chen mangai kono ka babaratan ba ko ti international community no te gwich ka gwi kan mandan le roda la le che chicken gwich tin kon gwi kon social media they are seeing everything clearly so changi kan bua appear tama buga appear ka gwatan be kwa document ngwak jem ngai yanen wo budget dun kuma South Sudan keleo billion netum one the last South Sudan is spon chaga dare ka ditch deje mo jende ku doran ko la destroy den wala ngoda ba we are not giving up dagma cha ka lu jen ngone barodien taja chakaka a wood South Africa men laran forensics expert mechi electronic ne computer ke mobile awena ka WhatsApp ne chaka which and all the information e konte lat karudien kamnat la chatting ki message la jaka chicken ka kwena manage ko ken chicken ga jek chicken ka nyoda men video de konde cha tur ka nasir and note that no chart take teten me dan lero ka nasir well coordinated while they know that chicken tijanga kan you can before that can kur kan to ka nasir ko kur cha roda fight to ke 2025 teneke 2024 kam ji weekend SSPDF Membel kerin machara wangu mnyin nwerwai amimo kateka ka control area do. But nwerwai am nobody can control them. They have their own way of dealing with things. We can go no kwa family can kwa threaten. La kana ak. So na medere we kaya.
Dr. Riek Machar be barar ka jen luko mo ala shame trial mo ki kangaro kor tetana be barar be mongwana jen be lat ka so Sudan viva SPLA viva Dr. Machar ka viva kana diala kontin na ka jeno de so Sudan de mal ka den wer community de kan mal ne diala kontin la betrayal chara nyok tele community wer mo lokye teram lokye baduno chi a choose no be anwer community bi ajannak katin kon gwi no de naka ka ko na bit tina kula tekarun ti choko de ka refugee camp during jalab era ka ngoda mantama tele ne ti kan ka tu kan wer kan ka tu 2013 jalat che banwer ba ka tu ne mu ci to kan jakan the same thing bunwer be come out of this situation ka chit ko nyala tek banti di albana ko overcome men bana wuch wayne go goy kana sheng de jak gona ne ko nyala dana ci kon jako bana tek ke bana wo wonyam ajen bana shondan bana je jekono an biata ga mal ban nyo je gari podo den